ایوار باش بینر و گهدارین بررس ین کانال بادینان خوشحال این چارک آدیا مهم گشت فی کدوش بوی پیشکش کردن برنامه هواب زلالی بینر و گهدارین بررس میوان خلقاوی جاری برنامه زلالی دکتور زور بررس دکتور جمال کوچر اندام پارلمان عراقی میوان برنامه زلالیه هندی ام بشین بزلالی دی بحثی دهات هریم بحثی پاشروج هریم کردستانی که این دگل بغداد اری حکمت هریم کردستانی و بغداد گهش نچره کفتنا الی روزان بید و کی کوته تا گوتن حتی سر سال بیان چند روزه که پشتی سر سال مهمت هیوا ایک دا دیتشتک دیار بیتن مصیر موچخور حکمت هریم کردستانی و خلکی وی والاتی اری تشتک هات یا امضا کردن بناو اتفاق یانچی دهیت امضا کردن بناو اتفاق اری بو کیانی کردی هوسا لاواز بویا البغداد کول سردمانه کی جی هما دنگ کردا بو چت جی به کردا پریونه چو اری نینرین کردیان او حزبین ابرو که هی البغداد چت کن شری بو چت کن شری بو کردی نیت کن یان بو کرسی کی نیت کن اف بسیار بزلالی دید گل دکتوری برای هینا گفتگو کرن پشت راستم او جی دیب زلالی برسب دادن دکتور تو گلب خیر هاتی خودش ترازی بیتن زور سپاس دکتور من بیتن اصل ویری بسیار بکم روشا عراقی ازی اولی العراقی ویراشم چنکو تیتا گوتن کو عراق یا به پاره عراق تشتک دستی دانین ناوی کو پاره که دانایی بیتن آن ناوی داهات بیتن یان خلق خوب بخدام بکتن یان حتی موچه 2020 بدتن یان دی موچه برید بیجن کو عراق حتی سر هستی کفتی بن وی باری و کو پاره این او تنی و یا خلقی تخابینیدن چند راستی بوه چنده ها کو عراق پتر رونکین کو یا مفلسه اش روی هبونا پاره ایوه بله زور سپاس ناوی خود مازن دلوان زور سپاس یا برای خود کم سلام خود التا و همه بینار تواید برایز بن مهمی ایشان عراق دولت که بیتن یا کتیت قیرانه که بوریدا اگر به گندلیه و بیتن او هایی و بوان میلیشیات و بیتن اوید هایی و جدار توی الجیر دستوابن به گمان دی کویتت قیرانه آبوریدا اما ام بیشین دولت که مفلسه به پاره چنینه و نشید موچید فرمانبرد خوب دادن حتی نو که دولت عراقش روشا چه بوی حتی نو که یک هیوابتن جی موچه فرمانبره کی نهات یا خارن دو جاره تأخیر بوی چون که یاسا نهات یا پسند کردن بس کوتویجی و جاره تأخیر بوشی نکو نبوه یاسا نهات یا پسند یاسا نهات یا پسند کردن و چید بیتن سیولل بردستی نبوی و نویاش احتیاطی بنکی بکش نداره عراق دولتك جاري ما في احتياطية بنكية هي 57 مليار دولار هين احتياطية زيري صدو 2 كيلو زيرية هين صدو 2 طن زيرية هين دولتك تشتن باري طبع كتن سحبتها هيكو حتى 7 تريليون دينار دي يتهاتينا طبع كرنو حتى بقف كي 10 شوان يتهاتينا فاكيشانو هيدي 7 تريليون دينار حكمة عراقي يتهاتينا طبع كرن طبع يعني دولتها تشتن بشتي هنجي شط العربية هاي مينا فاو ايكش دروازة دولية دي عراق ايكشوان دولتانا دي داخلي خطي حريري بيتن كو دي تجريدام شبكات تجارية عالمي و 67 دولتا ايكشوان دولتانا كو اگر گندلي تدانه تكرن ويقف كي بجاوي هندي او افصال ما هاتيا دانان هندي بجا دولتا سوريا يو او لبنان يو او اردن يو او امارات يو يعني دولتها ام بيجين يا مفلس او تشنينا جارت شيتن قرضاب كت ما قلت احتياطي بنكيه هاي تمام زير هاي شيت باري طبع كت 4 مليون برمیل گاز روزانه در تخیتن حتی 430 ها ال 2021 که دیگه هنتا 505 میلیون گاز ما غازية هاي مشروع مازن وقف كي شول كانسر عموما جندلية دستو بيتو يد جريداين هر قافكا اف جندلية نما جيدر تيرات كان و مويجي ويري جيشتي فيري كوما كابن ديوارا هاي
كوما كدراتب وسيراتب ما وبينج فيري موشا بنديوار هنا هاي شنو حتى في قافيت قال حكومة العراقي وصلت إذا بيش بيني كرنكو أفا ليست درست إنه ما تشبن ديوار نين يعني إخوة دراوال خوش يتكينو الواجد كينو فاجي لو حالي ما فيها بنديوارت هين دو موچاو سه موچاو چهار موچاو پنج موچل ويريت هين بابت يعني مكاتب حزبية هين مسيطرا سر وزارتها هر وزارتك مثلا صحة يا صدريانة وزارة مثلا صناعية سرنانة يا جماعة أبو مازن يا ووصا وزارة التوزيع كرينا هرقا بقى سلطيك هات بس استراني استيرني درست كتن باختصار سكي عراق دبيتا كشوان دولة قالك بهذه المنطقة زور باش بوچي وصا أبخل كهاتية تيجهان دنش لا حكومة هرميان أم بيشش لا حز هندك حزبه بحقيقة كو حكومة عراقي هيج فينينا تني أو غدري الهوات كات من فيت بسيار الفيري وصاب كم أري حكومة عراقي غدر الخلكي هريما كردستاني كريا يانجي أما نبخونا زانيان ما غدر الخو كريا وما بادكا حكومة عراقي با نساندية هردوكن يعني ام نابشين حكومتها بغداد هيك يا جناح بارنينا شنقول شت هيدا قلتن أمي بيجين غادر المكان خنجرك المدى حكومة العراقي أمد شين أفادي بيجين اتفاقية هاتينا كرن كيش طرف بابن نبويه أزو بيجمتا از ديمت خانية تفا و دي 500,000 دمته از ديمت خانية تفا واضحة 500,000 دمته درست اگر از هات مت خانية تفا وما 500,000 ندانته تو پابند نبود از پابند نبویم يعني حكومة هريما كردستاني پابند نبود حكومت هرمي همي وان سالت بودجا 2016 و 17 و 18 اگر از بهندی از شوی مویره 17 و 18 و 19 و 20 حتى نوكا 4 ساله بسيارش كاك خبادي هاتا كرنت آخر دانشتنا زيارتاي بو برلماني تمام يوسف الكلاب يك شاندان برلمان عربوفا قوتي كاك خباتا زي بسيارة كارونو اشكراش تكم بس بيجا من أنا أفا 4 ساله هوا دينارا كابتني جيا دهاتي هرمي رادستي بغداد كريا أنا قوتي نه كاقبادي قوتي نخير بله نه رادست نكريا فعلا جي أجي بمشينا يد بيجا من رادست نكريا مع الدفياسات يضانان بغداد پاره يدايا ما ويه مش ما بريجيت همان وقتي دان فتويجي بو خلقي ديار كي تمام يعني يقولي از دي بجات دم 12.67 هرگا وقا تاگاز را دستی من نکر از دي مباي في غازي برم تمام ها يهات يا بري يهات يا بري وافا بو مفرد كر 453 بشتنگي بو 400 بشتنگي بو 320 افا هميل دي في بريني هلات يعني بس گشتیم بيجين كي پتر پابند بويا همشين بيجين بغداد پتر پابند بويا چونكو هر روجاتش تك چوي بغداشي بديله بيفرقي بغداد فرقي بي چوبي چونكو نچويه چونه چويه اذا نگاه همشين چويه بيجين بغداد پابند بس همان وقتی دام بيجين اري بغداد تو هاولاتيت كيا قربانية خلافات خويت سياسي ونپابند بونا خلق الحكمته اري فادرسته اري درسته صباحي مثل جنا داراي دافا قلت هندك كتوان وقت آخر قياسا قرضي قلتي ام دينارك ناتشي بيت بو هرمي بتشيتا حتى دهات الرادسنا كان او اتفاقي سرتتا كان 250 اهميه كاتشيا ام قلتي باشا اگر صباحي محافظه انباري من في مثال ابونا محافظه انباري دهات منفذ طريبيل خلاص سنوريا طريبيل وكي شاي ابراهيم خليل وري طريبيل هاي ندافه تدي موتشي فرمان بري قلت طبعا مكتبو يمد بري دي باشا وی حالتی وقتی وی پارزگاری او دهاتا نفر کرا ادبان قاناوندیانم بجین نفر کرا سر بجا حکمت عراقی دیوی مروفیل ویری راکت اكيد دي اجراءات الخور قريب بس او بوچی حکمت عراقی بوچی اوید کو ابروکا پاره واجی ندنی بوچی بریارک واسانا داد بشتی او من او مشكله نان چه بیتن وگافکه نان چه بیت وگافکه منو تا مشكله ها بیتن از بم بچیکته صافات لانکدا اسوی برسیکه اسوی بشینم نان چه بیتن وید از تو مشكله خو حل که تمام حکمت عراقی نشه مشكله خود قال حکمت هریم نشيتن اگه شیا بده حل کتن ونا نشيتن نا بيتقالك جارا شركه تجيبن بيتن قالك جارا شو بيك هاي بيتن يعني ام هندك جارا وصا يعني صاديت خينين
يعني قالك تشتي نافق ده هاي قالك تشتي نافق ده هاي يعني هم نابجين بلا بقواتك عسكري بتسار هرمي نخيرا في قبيل لكن بس هم بيجين ناتشي بيتن هاولاتي اتاجر اكيد بكليتن ويشل نافش دانه زور باش دكتور جنابته معروفة راست بيجية من فيتو قلب راسي بيجي تشاو اوي اندام برلماني بسيار الكاك قبادي كريا هوصا جاب ده من فيتو هوصا بيجي معد خلقك جي قهل تابيتن اما الخاباندنه كده بدار كبين شان دي حكمتها هريمة كردستاني اتفاق قال شان قال حكمتها مركزي كرياك وصالة 2021 بودجي حكمتها هريمة كردستاني بهجمار دهيت افريقيا نخير ما بسيارة شهرش همان شان دي كريه مال درين اشتنا والقال عندهم برلمانا هذا شو مسألة تقولن كو ام ليك نيزيكين وام اتفاق ما كريا تمام بيجم طبعا اف شان دي هات يا بغداد بس اف بسيارة عندك عندهم برلمانا جيكر هين هاتينا بو ياسا قرزي اني ناتينا بو بودجي اني ناتينا بو هردوكا قلت نخير اميت هاتين بو ياسا يا قرزي بين بيجين ام دي بيجير بينو شايس باش مبدأنا ما يسي هيفا بل باشا بوجا قلت ميك حرف بحس نكريه وزير دارایی پشتی برز کاظمیش ترکی زفریه او با مناقشات بودجه کرنو راست اعلان کرد گویی امو هرمت گشنه رکفتنه هر سحکوی اوات رشنویس بودجه 21 دانویسای و اوت رشنویس بودجه 20 دهاتی نویسان کو یا عادل عبدالمهدی حاضر کری بس ویرانه گشتی فریکت خو حرف کابتن يجي هيك خلاتيه كاملايج تدابيت او خلاتيه املايج يلقى اينا او جي راس بناكري هما نفسي ويكو طبعا خلاص يا ايناي اف وزير داري هرفي بسياري جيبكه تو يرازي ابفي افاد في بودجي دهات يعني نويسان نافينا هرم بغداد بيشتت ابدا هربجا وزير نفط تو يرازي في افاد في دان نويسان بيشتت نخير بسياري جيبكه باتا چينايا دیویش پاچپ که بودجه که دیوید بید چیتا پارلمانی و موشان ده هرمه لوا اوافق گفت که بومگلا کا باشه و هم تمنایت که خوزیت منیت 2021 تمام کو اگر وگفت که بجن تا چی هیوی امید هنه بود 2021 از دیویژن من دو هیویت هن یا یکی اوجه بجیب بید یا دوی خوده بالا گندلاش خلکی وکتن ها من اف هر دو خوزیت هن بس دی چه بن از بیشم هر دو چه ناف ها تو هندام پارلمانی و خارجی جناب تنیاست یعنی تو نه از بو چه بیجی هر دو چه نابن از بیجم بو چه هر دو چه نابن مل جاری ما بغداد که هی و ما هرم که هی افاد وری دهاتی هرم شیتن پی پابند بی بس هرمات بیجید از دشیم پی پابند تمام ام مجی افاد ویتن و ما افاد بو ال 2000 هیوا هشت 2020 ایکمین دانشتن اندامت لجنه دارایی سروک فراکسیونال گل حکمت هرمه جابا ما فریکری عمل گری نشتین مهنگی گوتیه 2019 عفوا ها هی چاری هشت 2019 ما مناقشه بجا 2020 کر هنگی مهیوی رجا جی کرن ما قلت بس 5000 برمیل را دست کن بس 100,000 را دست کن دا وکید بیجنه ما هوا را دست نکری ام بیشنه بله ام بیشنه بله ما را دست کری بس منشیا وکی هندی هوا ویای منشیا چون کو زو ام دین داریم چون کو آواره گل دف ما چون کو عقدت شرکاتی نه چون کو شر دف ما هبو چون کو هوا هاری من نکر بو چون کو ده چون کو ادی بو بجین هر کی با 20000 برمیلا او بو نه 200,000 ما 5 جی داینه و خلاصو چو بس و نکر ویگاف کی وقتی امد بجینه ام دی پابند بین بشم و 3 سالات فید بجم پابند با پاشوره پاری خوب چند لاوازیه انا وات بيجنا جنابت بحثي عقدا كر بيجن عقدا 5 سالي قال تركيا هات يكرن حتى سر از مانين چيروان بارزان يجي او بحثتي تكرن كو عقدا هات يكرن وصوصا عقدا 5 سالي چند گريه کا مازن بو دانستاندن و جاره ين شانده هرمت قال بغدا جاره شاندي بحث نكرينه شاندي يقول شاندي هرت بينت شد خور دست که ورح صخبه هر القال سوم برينا خاري
ما يقولي أقيام يعني قيمته سومو ضانيتن شون قال سومو رينشتن سومو يقولي تشفروت يا 250 زارا بينا بوي سعر أست فروش اما تو بخود $10 $12 بنسيكو عالمي داد فروش يا مشكلاتها ولا مشكله منها مشكله من ميتي قلتي قيمتها سومو ضاني سومو قيمتها سعرها غازا خود ضاني تمام ها افا اخفتنا وانا افا اخفتنا ناس دفاعي جدك قالك صريحه ناس دفاعي جدك خلافا بينما واداك من ايش نركفتني افا طبعا هر برميلكي ده حتى $12 فرق ها وكي ود بجيتن اگر من او پاره هبیتن 250,000 اگر تو بی اما بکیه او پاره فیکه شیشته حریمی دی بیچاره سر نه و 250,000 برمیل فی $41 اوه هما پاره من در کفت فی 30 روشکه هیوا من اوه 307 مليون دولار هما بنا 620 مليار زيادة ترلي تيتا بس هي نفطية بس هي نفطية لو او بيشتتا اتفاق تاي قوتي هرا ما ينفساي وكي قيمتها سوم الضانيتا مروجة اول قوتي مروجة اول قوتي هرنا بغدا قال برينا خاري صح كان سومو تشد بيجيت وزارة نفطي تشد بيجيتن وزارة دارائي تشد بيجيتن حسابها كيبك يا قلم وهودي بوتا باشنا بورا مالفا تمام افد بيجن ام دي همي تشتار رادست كاين افا چند راسته والله دي رادست كان يونجي افتني وكي ام بيجين دم برنك وفي خلكيه وكي فيلم والله دم برن قلبي خلكي تاكره دم برن وقت دم برنينينا وقت دم برنينينا خلكي راتب نوري بس في قافي وقت اندنينا ام يعني فاضمي دوابي چندت كتكون كو نويسينجه هل دروازه سنوري بين دام از راندن بو كي كو هايداري همي دهاتا كي بيتن هكر وی حالتی بیت افراد است کرنینه. اتوسانی چوایا ما نوکیا دو تشتیت هایی نویدم جک فرق بکن. ما یاسا که هی دستوره که هی ما دنگل سردای. تمام. و ما زورداریا که هی قبیل ناکی. او تشتیت دستور بجیتن فتن ما دنگل سر دستوری نداوا و دو جهت دستوری نویسای او هر دو جهت وقف کید بر بین ایکودو کرد و شیعه سنة إنجي الدستور ده نفسه سنة آخر تشتت هاتين يقول يب شرط كين بما مادة صادو سيهونه هي وصادو شلو دوي زيادة كي عم دينو هو صايت هاتين هلا وعندك في قف كي هاي بيشتتها مش صادو سيهونه هي يعني صادو شلو أما ند دستورينا بس إنجي هاتين شيعة وكردا دستوري نفسه دستوري ده شيعة في قف كي معارضة شيعة معارضة كردا هر شيعة سنة جاميرية متفقة ويا راضية وحست كتن شنت حست كم موشي فرمان برد من بيتن وحل بيتن أمل قال حل بصير نشتين بريان بين وجه بغدام أم جروب 15 أمل قال نشتين ويجي هشتي ما حست كيركو أم أفيدي بكان يعني راتب بينه ريجي عندك ريجي تقولينا ما كاتشوا باشا بس كي معارض شيعية بو شيعية معارضة شيعة وقف كي نف مالاوي یا دوی انتخابات یا سیاست فروشیه یا چاره اویا کو او دستور منویسای جریه ماکی پیگیر بین تبحثی خالص نوری کرد. بله. خالص نوری یک شان تشتان اوید اداره مشترک بسیار الویری او کیه بغداد الخالص نوریه ناز داخست کم بین نه و منویتن جی یک کسی وان بیتن بس وقتی کیرگهش ده سر هستی نه بس وقتی ایک شواد بیجیتن مدوید بزانم چل ویری داخل بی مدوید بزانم چه مادام هی پاره بدت حقیقی نبزانی نیوکا دهاتی دی اتف من اذا فيت از بزانم او دهات چنده درست او چه تشتاتی افا دستوره ود بيجيتن نه از جمال ود بيجيتن و نه ایکی شیعات بيجيت افا ایکی کردجی هر افید بيجيتن ما صلاحيات حصرية هين ما صلاحيات مشتركة هين خالد سنوري صلاحيات مشتركة وقت قلت يا ما مناقشات الدستوري تكرن ازيت لجنة تعديل الدستوري ده کو گوتی خالد سنوری بین السر وادی ما گوتی قطعا في قبیلناک بو چونکو ما اداره مشترکه وکی گوتی ملف غازی ما گوتی قط وکی هوانینه بو چونکو اداره مشترکه زور گرنگه جنابت بحث گروپ 15 کر حقیقت اوه بسیارت مدانه بو بس جنابت اینا بیرام باشه ما اندامت پارلمانیت هی ایکی 28 و ایکی 18 و ایکی نظام 7 و ایکی حتی دیماه مادم ما اوه هنه همی ونشين الكردا ببنا خدان امام صريحات تمام باشه گرینگیا گروپ 15 چه بود دکتر گروپ 15 تو زانی بو چی بویا
ما پارتیه هی 25 کرسی ما یکیه هی 18 کرسی ما 15 دیت هین 5 3 و 4 و 2 3 و 2 حتی بیتا 6 حتی بیتا 15 باشه نه از بجم کوما پارلمانتار كوما برلمانتارا شيعة تعامل القلب 25 تكر جدا 18 تكر جدا تمام بازدي دي دنگي كردية هاي نا بارتي ادبشتي كاورا دا بيكوا و نيكتي بشتي كاورا دا بيكوا بس فيجو في قالكش جادا دا جار كرديان استمام هندك تحسبيت بيشت هواك وأف جروب بازدا أو بكو حسكر أم كرد بتشينا سر حكمته عراقي بقى نخ يعني هوا بتوانبور دانا ديار كرن وصانينا باش اش يعني اش ببختيت يعني شاغداره ببختيت شاغداره بس اف اخف نهاية يعني يا خوتو يعني تتظاني صب ببختي فلسكي تينا كرا تمام تا 25 بارتيه هي تا 18 كتيه هي تا 15 اوي هي ورا بسيار كاين اش وزارة دست بكاين حقي ما كردا چند وزير بون ما همي حكمت برينو كما چند وزير هبوينه چندا كيمتر ما نبوينه ما چجارش چارا كيمتر نبوينه راست بس وقف كيما چند انا مسيت هن بو مسي هنا چونكو 25 كرسيت بارتي تقسيمي 329 كرسي بكيت برلماني ضربي 22 عندهم برلمان بكا ادبنا دو كم بيچ دو بيچ كان دو كم بيچ دو وزير داينوي ها بارتي و دو وزير تو تب خير بچ خلاص ايكتي هجدت تقسيمي 329 ضربي 22 بكا وزير اكبر كبيتا باف باز دي اوان هر دوكان فاوزات تكري بارتي كتي مفاوزات كري يدي هاي جينا بو يعني ديت كرد نا شيعاجي يفي تبخو ما كردا برتو بالاف كان يتمجي نهاتن گوتي بابا ام 58 كابينن ام دين ناوينا خدا توجه كان پارتی چه گوته کا وزیرت من ایکتی گوته چا کا وزیرت من هر کی ویجی کره نیوا دستوی کی خسارت بو کرد خسارت بو با 15 کرسی کا چه حساب بو نکریه ورا پارلمانی نفسی تشتی لو ابي 15 في حالتي دا وزيرك دجي بر فيابا وزيرك دي بر مكفبا چونكو افش اگر ليك فابوني بو بس چونكو اف هر دولانه چون هر کی بخو تمام حق كردي ها تخارست شبر هندي جروب 15 چه بود او هر وکی وقف كيجي او وقف كي بحث جروب 15 كان همي ببختيه جروب 15 نا كرسي كه نا البرلماني بوستك هي او نا حكمت دا بوستك هي او نا چويا يك مفاوضات جي داخازا يك بوست كريه زور گرن يه بحثي مو چه فرمان بريد كتا تمام بسيار فيري خو فرست كات باشا الهبونا حكمة العراق بيشين حتى سال 2005 وحتى فيكو خول برلماني اكدي فيكي چه بوا في جناب توكيل دجي بو مبروني بيجيتن باشا لانت كردي البغداد چت كريا شر كردينيه كريا شر دهاتي كريا شر ديار كرنا خالد ام بيجين سنوري هرما كردستان كريا يعني شر بريك كريا شر كومبانيا كريا في جناب تبرون بو ما والله يعني سحكه منطقه صدوتشل كشكشوان وقف كي افيت وقتا كي دستمج دا ماينا دستمه دا سحكه اف گندت وقف كي عرب هرشات كان سر عربتين وهم كينت خدان نسر ومالت خدان نسر كيش شان ده هرمه چويا بغدا في بلندايا تيتن بمفاوضات بودجي بو 320 مليار كيش بشان دكيل في مستوى چويا بو گندكي بو سنوركي بو پارزگاه کرکی که بو فلانی بو بيفان لا بابتي ما واضحه ما وقف كي ديفيجن ما في مال بغداد نبس موچيا او نابتن خلق ما مشكله مال قال بغداد خرب كتا چارچوبه موچيدا خلق وقف كي بيشت حكمته باشه تچ هي قال بغداد بلي موچي اجبلي بوجي موچي تشدي هي قال بغداد كابز بومبيجا تو چند شاندا چوي اجبر ماده 140 تو چند ماده چوي اجبر اف خلق کرکی که آواره بویا حوله سلیمانی و دهو که تو چند چوي اجبر يعني او خلق شنگاري وقف که نشب زفری تفا تو چند چوي او بسيار نا او دبشتا من والله آريشا نبس موچه من نكريا مش اسنا چوي مدا آريشة بغداد من نحل بن آريشة بغداد تحل بن في تنتنك يا موچبتني ظهر باش لانت شيعي ادقال يسني دما شاندت هريما كردستان تينا بغداد هوا چه گهلید بی چه بیج نواشان داد چوا پس نواشان داد کن
یان جید بجنه هر نهین یان جید بجنه هین هاتینه چه گرنگی هوا بکوچی یعنی کرد چند سنگی وای برزه یان جید چند لاواز بوینه هوا چه گلید بید چنکو وکو هندک اندام پارلمانت بجن مروف شد گوهت خوب بگرید دام گوهل فلان کسی نبید وقتی کو بحث شانده کردید که تندی هند لاوازی و دی بحث کردن نعم عمل قلبي أخفتنين شاندد ما يعني أوجد ظانا أمامي حزب وحكمتها هايو برنامج هايو تاريخ بس بینیم که وقتی شانده کردید چو همیتش دست يعني نهر أخفتنت قالك لوازي از بيش متى وبوشي نهر وكي اكتتن او هندك راد بنن دا خفتنات بيجن نمعناوي اوكو يه مقابل يه لاوازا ما هكر اويتي طاغويتن دي حشايريتا وقهدارا مروفيكي بيادب بيتن ما اويت هين بغدا قالكت مشايت هينوتين هندك بسيارة هين مجاب نينن او مشكلة نبو ما اما وكي دي كتبيجي اوي شاند چند وكري او شانده لاواز بيتا بس شاندي ما الاسته ویشان دیا و چیل گلترین تخاره نخیر و من اوه ناز دی وگاف کی بیجم من گل شاندی بخوجی جلسه انجمن وزیرای گوتی وقتی تو چیا مفاوضاتا وید برانبر ایک بچن تو چیل گل سرک وزیر رینی و سرک وزیر بچیل گل پریندان سرک هریم گل پریند تخاره دی چیل گل وزیر رینی خار وید وزیر چیل گل پریند تخاره نه مدیر مکتب یان مدیر عام یک بچی پریند تخاره چکا فهم مفاوضاتا قابل ساعت كتاتا تكيبوا منينا تكيبوا منينا ومن أول دف شاندي جلسة أنجمن وزيران دا ما قلتي فيها ما دام مفاوضات القوات مفاوضات بشتينجي تويتشي توي دهاتك هندك تشتشوان احتمال يعني يان رشا يان سبيدي هوا دافاسناك الرسمي كو ساروكي حكمته هريم وكردستاني اخوان متبيجين ما جلسة دا هوا قول بيتاويكو او بوشي او نهات والله ويجا او اسنابش متبو نهاتي لا بيجنا شاندي بوشي او نهات لا بيجنا او دبيش كامل ما قلتي كامل صلاحيات الدينما كامل صلاحيات الدينته بس هي مقابل وصانا خينيتا هي مقابل وصانا خينيتا چنكو هي مقابل خريطه غازيت صانيتا هي مقابل خريطه غازيت شو عمل قال دكتور هيثم يا اخفتين قلتي كاك جمال يعني خريطة غازي أمزانيا شوايا 430,000 المنطقة بارتي و47,000 المنطقة ايكتي هيكو خداني غازي يعني چندش صادي بو ايكتي دهش صادي كمتر نه حتى دهش صادي يا دي بو نوتش صادي اي الفيرخي قلت دستي زونا زردا قلت خداني وين هاتيا قلت از ظانم قلت يا هره بس قلت هر توقيع دي ما هي كيف توبت وفعلا جوصا فعلا جوصا من حس كراس بتريو دايما وما قال جنوبته بس حفاظت بيجن دايما هنده زور سوفاز بوتا كنت ميفهم بويقال ما حس كم بيفا كودي مهمش جنوبته قولي بيتن يا وصا بيتن كو هاكر جارا بيتن يان حكمة العراق قال حكمة هريم كردستاني سرچ اساس بگهن ری کفتن اف خلک دی چوا عمل کبیتن خلک دی چوا هزر کتن کو بل ایدی اتفاقیات نمان ایدی همیل هیوی هنده نبین کو قوت ما دهات ما دست حکمت کدا بدنا به عراق بیت هری وی هی هات هی و بد نهات يعني من واسطه که دو دقیقه بدنا من بس دو دقیقه دی برسوا و بسیار ده تمام درسته گه یا ایکی يا ايكي ما تشار احتمالات هين بوجه يعني بشي هريم القل بغداد ما تشار احتمالات هين احتمال نفسي وي دقيق بريفا بتشيت افي كوفيغاف كي هاتيا دارشتن ولا وقالك بزحمته احتمال جي افي رقمته بين جهورين بونمنا بحسي 250,000 برميل بيجي الى تو دي 300 350 400 406 دابا يعني جماره بين جهورين افي يا دوي يا سي احتمال كو اما دهاتي بشتتا تو دي همي ملف غازي را دستي من كي از تحملها همي كمو دي بوجاتا جي كامل دمتل ديف 12.67 اوه هاي ويا تشاري اوه هاي كوفي دقيقه راكان هماي كي دي بينن وكي تشوات اخر ياسايا يا قرزي ده هما واش حكمته هاتي همي هافت اكادينا نفيسا اوه هاي یا پنجش یا هی که هرم قبیل نکردن و گفت که دقیقه که بده من بو آوا هی که هرم قبیل نکردن من هیوی و رجا کش هرمی هی هکرده این بغداد اطلاواس نه این بغداد الویر ناف مالی خو راز بکه ناف مالی خو چکسازی بکه چه کرسیت مال بغداد نه خارب و معلومات
ام وگاف که چاک سازی بکن هندی گندل هین پارت دیت برینجه بستینین و بجنی ورا رجا تنگاویه تا توی بویا میلیاردر ما چند میلیاردر هنا ما چند میلیاردر هنا ایکش راپورت قناه روداو گویی ما 5 میلیاردرت هین ما 500 بیرامنایتن 400 ام 500 ما اوت هین اوش 500 میلیون زیاده تر هی و ما 5000 میلیونرت هین اگر توان هر کی هندك جوار بگیری همیشه نوت و 900 اون آن حزبینه آن قیادیت حزبانه آن جی پریکای شوانی زنگین بوی وقتی هاتی هم بجنی که من بس گندلا جاره پراوستینین و ام همی پیک وبرین نخار چوازو تری نشتین پارتیه کتی گوران یا گرتو همی ورن پیک وبرین نخاره ورن داوه کردستان ولی بکین وکی چوا خلکی سنغافوره دبی فلانه ورن کاوا چه دویتن نمن چه کرسی نتا ما کردستان که های کردستانش منو تا همی کرسی کاو دیتره والله وگاف که خلد پتر دنگی دتا پارتیش وگاف که او دی دنگیت وات راستقینه بند پتر دتا ایکتی و دی دنگیت وات راستقینه تر بند دتا گوران دتا گرتو هر کی دی دنگیت ویت راستقینه او جماره بلا پارتیش 25 بیتا 20 خساره نابیتن هک کردستان هات رزگار کرن و یعنی بهس کرن ایکتی خساره نابیت هک کرسی که توش 18 بونا 15 یا گرتو خساره نابیت هک دو کرسی هبون او جی نمینن چونکو هر دی کردک پیشی وچید هر دو که دی 11 چن هر 11 جی دی کرد بن هر دی چنه بغدا هر سلیمانی دی هندی خوبن هفلیر دی هندی خوبن دی مینی تنیه زره صوره کسکی قهوه یا چوایا فرق نینه هک راستا ما کردستان خو خوشتر دویتن گله گرنگه زور سپاس بوده که تو میفهم بوی گل من حقیقت پیویت زور گرنگه خودی قدرت بگیر زور سپاس بینه رو دارین برای سپاس بو کرماوه که هین بینه رو دارین مبون اگر خود عمری مهلا تخلکین بهد دام دی کد بینی دائما ببینی شاد